50. godine prije Krista cijela je Galija, današnja Francuska, bila prekrivena gustim šumama u kojima je vladao nepomućen mir i tišina. Samo su ptice... Hej, čekaj malo, trenutak, rekoh, hej, 50. godine prije Krista. Tako, hvala. 50. godine prije Krista cijela je Galija bila prekrivena gustim šumama u kojima je vladao nepomućen mir i tišina. Julije Cezar nakon teških je borbi napokon uspio pokoriti Galiju i žarko je želio utisnuti pečat rimske civilizacije na tu dotad najveću osvojenu zemlju. Da, cijela je Galija, današnja Francuska, bila pod vlašću Rimljana. Zapravo, ne cijela. U Armorici jedno je malo selo još pružalo otpor, iako sa svih strana opkoljeno Rimljanima. Hrabri stanovnici sela, moram li ih predstavljati? Neka dignu ruke oni koji ih još nisu upoznali. Oho, tako. Dobro, predstavit ću ih. Ova velika kuća dom je neospornog poglavara sela, kolosalnog vrhovniksa. Draga, molim te, dušo, ja bih trebao biti na štitu. Ja sam poglavar sela. Moram u kupnju, dobit ćeš štit kad se vratim. A mogao bi i malko pospremiti kuću. Ko svinjac je. Hajde, dečki! Ovo je Tamburiks, seoski bard. Mnogi ne razumiju njegov dar za glazbu, kad to pokazuju na vrlo taktičan i nježan način. Oho! Evo i Snupiksa, velikog prijatelja Obeliksa, dostavljača menhira. Snupiks, donesi i dođi, mali moj. Dresiram ga da mi donese menhir Asterikse, mogao bi mi pomagati u poslu. Naš Obelikse, uopće ne sumnjam u njegovu izvanrednu pamet, ali čini mi se da je ipak premalen da nosi menhire. Glas razuma koji ste čuli pripada čuvenom Asteriksu, najhrabrijem seoskom ratniku. Njegove su pustolovine prevedene na mnoge jezike i poznate u cijelom svijetu. Salute! Guten Tag! Hello! Hi! Konnichiwa! Laute! Kopalako! Pamnest! Znam da ćete me pitati kako to da nekolicina hrabrih ratnika uspijeva odoljevati snazi rimskih osvajača. Zahvaljujući čarobnu napitku što ga spravlja druid Čudomiks, sretnici koji ga uspiju popiti dobivaju nadljudsku snagu. Ne. Napitak na tebe ima stalan učinak. Znaš da si još kao dijete upao u kotao. Upao u kotao kao dijete. O, Rimljani! Centurione, ima li ponovni napad smisla? Znate što će nam učiniti ti Gali? Oni jednostavno nisu ljudska bića. Možda, ali Cezar misli drugčije.
Tko zna, možda ovaj put ipak bude drugčije. Na ulaz! Muka, to nisam smio reći. Idi u vojsku, rekoše, to je za prave muškarce. Joj, prave muškarce. Nije bilo ništa drugčije nego obično, zar ne? Ne bas. No, znate kako se ono kaže. Sic transit gloria mundi. Latinski će postati mrtav jezik ako ćemo se i dalje boriti s njima. Ti gali uopće nisu ljudska bića. Jednostavno nisu. Nisu. Imaš pravo, nisu. Obični bi smrtnici poklekli pred našom vojskom. Rekoh vam. Sigurno su bogovi, a bogove ne možemo pokoriti. Idem u Rime reći Cezaru. Bogovi su protiv nas. Bogovi? Misliš da su glupi gali bogovi? Dobra šala, ha, ha! No, Cezare, moramo priznati da vrlo uspješno odbijaju našu moćnu vojsku. Rekao bih da je došlo vrijeme da počnemo realno gledati na stanje stvari. Ako su bogovi protiv nas, gotovi smo. Pokušavajući biti vrlo konstruktivan i nadasve objektivan, usudio bih se donijeti sljedeći zaključak. Borba protiv bogova nema smisla. Pogledajmo te ipak s nešto vedrije strane. Možda se radi o polubogovima. Doduše te ne umanjuje težinu situacije. Uzmemo, na primjer, Heraklat. Ko bi se borio s Heraklom? Heraklo? Bogovi? Polubogovi? Ja, Cezar, pokazat ću vam, kukavice stare, da su te budale obični smrtnici. Brute! Ne igre se tim nožem, mogao bi nekoga ozlijediti. A kako ćeš nam dokazati da su ti gali obični smrtnici od Cezara? Osobno ću ih posjetiti i podvrgnuti testovima koje su samo bogovi kadri izvesti. Ako su doista bogovi, priznaću poraz. No ako su obični ljudi, obični smrtnici, suočit će se s Cezarovim gnjevom. I Jupitra mi, kažem vam, završit će u lavljim raljama u cirkusu. Pripremite mi kociju i pratnju! Netko trubi, draga. Molim te pogledat ko je. Julije Cezar te želi vidjeti. Julije Cezar? Ona Julije Cezar? Glavom. Brzo! Daj mi ručnik i cipele. Reci svima, Asterixe, gdje su moji nosači? Evo me, evo, idem! Pripustite ih meni, I molim vas! Obelixe, neka to vrhovnik sredi. Ave poglavnice! O, Cezar, otkud ti tu? Donosim vam jedan prijedlog. Vaš jaki otpor šteti mom ugledu. U Rimu mi se počeše smijati. Kažu, šačica budala vuče za nos moju moćnu vojsku. Pazi što govoriš, Riču. Neki misle da ste bogovi. Bogovi? Da, bogovi. Ako je tako, priznaću poraz. No ako ste ljudi, pokorit ćete se moje moći i prihvatiti naše zakone. Ali kako bismo mogli dokazati jesmo li doista bogovi ili nismo? Jeste li ikad čuli za Herakla? O, onog trgovca povrćem. Ne. Za boga Herakla.
Primljen je na Olimp jer je izvršio 12 teških zadataka. Bogovi su uvidjeli da je ipak jedan od njih. Kakvih 12 zadataka? Zadavio je nemeskog lava, smaknuo lernejsku hidru, ulovio erimanskog vepra, uhvatio erinejsku košutu, rastirao grabežljive ptice na Stimfalskom jezeru, doveo kretskog bika, ubio Diomeda, pokorio Amazonke, očistio Augijeve staje, ubio je Geriona, ukrao zlatne jabuke iz vrta Hesperida i oslobodio Tezeja iz Hada. Moramo činiti te gluposti da vidiš jesmo li bogovi. Ne baš takve, malo su zastarjele. Smislio sam nešto drugačije zadatke za vas. No. Takve da bi ih samo bogovi mogli izvršiti. Ako uspijete, priznaću poraz, ali ako samo jedan ne izvršite, predat ćete se. Dogovoreno? Ma jasno, stari. Dobro. Morat ćete u Rim. Kajus Mali bit će vaš vodič. Pazit će na ispravnost izvršenja zadataka. Pouzdan je čovjek i vrlo čestit. Dakle, uspijete li, Rim će se povući. No jedan neizvršen zadatak znači da postajete rimski robovi. Ma dobro, stari, shvatili smo. Haj. Klimajte. O, Bože moj. O, jadne budale. Vi vjerujete da bi se Cezar povukao i dao vlast vama? A kad bolje razmislim, možda smo se malko zanijeli. Tvoj će nam napitak pomoći, druide. Nego, baš ćemo se fino zabaviti. Baš fino? Asterix je najmudri među nama, Obelix najjači, vas ste dvojica jedini koji bi mogli uspjeti. O, iz tvojih usta ututati s ove uši. Uzmi čuturicu čarobna napitka, Asterix, no čuvaj ga, treba će ti. O da, i te kako će ti trebati. Onda, idemo? Idemo! O da, ajde. Baš čudno, nema nam barda s oproštajnom pjesmom. Dakle, prvi zadatak za mnom, molim. Ovo je Azbestus. Vratio se iz maratona, pobjednik je olimpijskih igara. Brži je od konja, brži je od olujnoga vjetra. Jedan od vas mora ga pobijediti u utrci. Hajde ti, Asterixe, ti si brži od mene. I osim toga si brži od olujnog vjetra. Dobro. Čekat ćemo vas na drugom kraju šume, na cilju. Na mjesta. Krenite kad isturi sav pjesak iz pješanoga sata. Čuj, stvarno si olimpijski prvak. Zanimljivo. Znaš, i mi u selu bavimo se športom. No, uz naš čarobni napitak to i nije baš tako uzbudljivo. Slušaš li me? Nije uzbudljivo zato što svi istodobno stignemo na cilj pa moramo vući slamku. Doduše, meni prije trke napitak ne treba jer strašno brzo trčim. Joj, što si ti, vrbljavac? Hej, čekaj me! A da ipak popijem gutljaj 2, ipak se radi o budućnosti sela. Zdravo! Stvarno si dobro startao. Gotovo si me iznenadio. Malo sam se zadržao da naberem koju gljivu. Vidiš? A volim i cvijeće.
Gle, nije li divno? Čuj, ako voliš jabuke, znam gdje ima divnih, sočnih. Čudno, od trke mu se promijenio profil. Čini se da ste prvi zadatak uspješno izvršili i sad krenimo na drugi, molim, na drugi. Verses Perzijanac, najnevjerojatniji bacač koplja na svijetu, baca koplja preko mora i oceana. Vaš je drugi zadatak da bacite koplje dalje nego Versus Perzijanac. Jel da? Molim lijepo. Ovaj put pusti mene. Dobro, samo baci koplje više manje najdalje. Samo gledaj. I drugi izvršen. Krenimo na treći. Borit ćete se sa Švabom Cilindrikom. Nijedan ga gladijator do sad nije pobjedio. Cilindrik će doći s one strane. Vi ga morate čekati ovdje. Gle kolika su ta vrata. Mora da je jako velik. Obožavam kad su veliki i jaki. To je on, Cilindrik Njemac. Uopće nije velik. Ja jako volim velike. Čuj, da mu damo malo napitka, a? Guten Tag, koji će od vas prvi ili ćete zajedno? Ja? Ja ću prvi. Brzo ću ga srediti pa možemo na idući zadatak. Može, ali pazi, sigurno postoji kvaka. Čudno je odjeven. Odjeća ne čini druida. O, prvo her debeli ja? Ja nisam debel! Gut, prvo debeli ja? Čuj ti! Oho, krasan način borbe, tako što još nisam vidio. A ja, naučio sam to na putovanjima, na sehr daleki istok. Hoćeš pokušati? Ja, da. Lako je, koristiš protiv njihovu snagu da ga bacaš amo tamo, što on jači tebi lakše. 2, 3, 2, 2. Lakše malo to kažeš zato što si jak.
Nein, časna riječ. Pokušaj, primi mi ruku. Nogu stavi na mein trbuh. Nagni se unatrag. Ja, sehr gut. Schön, ja, schön. Ja, sehr gut, dobro, shvatio si. Ja, sehr gut. 2, 3, 1, 2, 3, 2, 3. Sehr gut. Stvarno sam dobar. Ali još malko mekan. Nein, gut. Kad me baciš na zemlju, iskoristiš to što mi se frti, skočiš na mene. Ja, razumiješ? Ovako? Gut, schön. Prušiš mi ruku i pofučeš. Zafešeš čvor. Sehr gut. Pa drugu ruku sad. Sehr gut, ja gut. Što misliš? Što sada? Noge, desnu nogu, desnu, wunderbar, lijevu, fantastiš. I sad se ne mogu ni pomaknuti. Hej tis, te pobjedio si me, mein Herr. Prve su zadatke uspješno obavili, no to ništa ne dokazuje. Rim im je vrlo daleko. Ovo do sad nije bilo ništa osobito. No idući zadatak jest. Moraju se izvući čarobnicama s otoka zadovoljstava. Nisam znao da tu postoji jezero. Postoji, morate ga prijeći. To je idući zadatak. Ja vas čekam na drugoj strani. Iako je dosta nezamislivo da uspijete. Da, tamo vam je čamac. Sretan put. Baš neki lagan zadatak. Prijeći ćemo ko šale. Ipak pripazimo, nikad se ne zna. Jezero je mirno, čamac ne pušta, divno. Pjevaju ljepše nego Tamburiks. Dobrodošli na otok zadovoljstva. Očekivali smo vas. Dođite. Baš vam je fino tu. A tko ste vi? Da nije važno, hrabri ratniče. Prepusti se ušivanju. Dođite, provešćemo vas našim otokom.
Ću, ću. Ću, ću. Ću, ću. Kad jednom vidite naš otok, nikada nećete otići odavde. Svaka vaša želja naša je zapovjed. Zauvijek. Što želiš, junače moj? Hrane. Hrane? Umirem od gladi. Od svježeg zraka uvijek ogladnim. Pa ti si na otoku zadovoljstva i glavna čarobnica ti nudi što god želiš, a ti želiš hranu. Jasno. Hrana je zadovoljstvo. Ovo jest otok zadovoljstva, zar ne? Dobro, imamo nektar i ambroziju. Nektar? A joj ne, samo to ne. Neću te gluposti, hoću pečenog vepra. Veprići su vrlo ukosni. Nektar i ambrozija su ti gluposti, pa time se bogovi hrane. Jeste li bogovi ili niste? Možda i jesmo, ali jedemo veprove. Ali na otoku zadovoljstva nema veprova. Što? Nema veprova? I očekuješ da ostanem zauvijek? Pa ti si luda. Ma nosi se, što misliš da ću ti ja kuhati, ha? Ili prati posuđe. Pospremati! Prati pod. Gubi se, debeli! Nego što da idem? Kakav je to otok zadovoljstva ako nema veprova? Možeš mislit. Idemo, Asterix, ovo nije za nas. Ma daj, pusti ga. Nas dvoje ćemo uživati poput bogova na Olimpu. Hrabri ratniče. Asterix! Idući je zadatak u onom hramu. Molim, lijepo. A što moramo učiniti? Morate pogledati u oči Iridi, velikom egipatskom čarobnjaku. Kažem, čarobnjaku. Ozirisa i Apisa, pogledaj u moje oči. Pretvorio si se u mačku. Ozirisa i Apisa, tako je. Ozirisa i Apisa, umila si mačkica. Bacit se Slavka, idi sada. Sljedeći. Ozirisa i Apisa, pogledaj u moj oči. Pretvorio si se u pticu. Da, pticu. Ozirisa i Apisa. Što kažeš? Viško je letio, bit će kiše. Sljedeći. O čemu se radi? O, da, sjećam se. Koji će se podvrgnuti mom posebnom tretmanu? Požurite se, ima mnogo posla. Evo mogu ja! Dobro, sjedni tamo, molim te. Spreman? Počnimo.
Ozri sam ja, pisa, pogledaj u moje. Kako to radiš očima? Tiho! Koncentriraj se. Ozri sam ja, pisa, pogledaj u moje oči. Ozri sam ja, pisa, pretvorio si se u... Što? Naprimjer vepra. Vi gali volite veprove. Iz početka. Ozri sam ja, pisa, pogledaj u moje oči. Pretvorio si se u vepra. Da, u vepra. Možeš upaliti jedno po jedno? Tiho! Koncentriraj se! Gdje sam stao? Gdje sam stao? Da, vepar. Ti si sada vepar, čuješ li? Vepar. Joj, to dobro za čitanje u postelji. Tiho! Iz početka. Ti si vepar. Asupi sam i osari sam... Ne, pasori sam i ropasi sam... Rosopi sam i sipala prokletstvo. Ponajezano. Ja sam vepar. Ti si vepar. Točno. Ja sam vepar. Baš sam ogladnio te priče o veprovima. Joj, krule mi crijeva. Sva sreća da vam krulje, jer morate pojesti posljednji zalogaj koji će vam pripremiti maneken Pix, slavni kuhar Titana. Nijedan običan smrtnik, kažem, nije uspio pojesti sve što on spravi u svojoj kuhinji, no vi morate pojesti sve do posljednje mrvice. Čuli ste, dobar tek, izvolite unutra, molim. Konačno zanimljiv zadatak. Mogu sad ja? Svakako! Izvolite, signore, prego. Ja odmah donijeti jelo, prego, signore. Što je to? To izmislio ja. Izgleda kao štapić, no raste u zemlji. Laguske, molto dobre, debele i fine. I malko ovčetine za stare vukove. Jako fini omleto. Od 80 jaja. I fine ribice. To se zove zdrava hrana. I vol, kušajte, topi se u ustima. Signore, govedina manje ukusna, ali mnogo mekanija. Teletina, che una rosa, nije lijepo odvajati la famiglia. E grande brdo kavijara. Magnifico! I jedan prepečenac, naravno. Deva! Svidjet će vam se nadjev, sigurno, od šampinjona je. A prije glavnog jela slon s maslinama. Zar je sve pojao? Sve je pojao. Kuhinja mi je prazna. Mora zatvoriti restoran. Pa gdje je otišao taj kuhar? Pa tko će mi dati glavno jelo? Kakva je to graja?
ti zašto nosiš tu smiješnu odjeću, vrhovnikse? Nije smiješna. Moram se pripremiti za ulogu vladara Rima. Vladara Rima? Ma daj, molim te. Kad naši dečki uspješno izvrše sve zadatke, svi ćemo lijepo ući u Rim. U Rim? Zar stvarno u to vjeruješ? Mislim da spremaš ražanj, a vepar je još u šumi. Ti misliš? Da. Ajde, raziđite se kućama. Tako je, idite, ostavite nas. Zar neće uspjeti? Cezar je moćan. Udružio se s mračnim silama. Samo bogovi znaju kakve sve opasnosti još očekuju Asterixa i Obelixa. Špiljsko čudovište. Špiljsko čudovište? Kako dotično izgleda? Ne bih znao, nitko nije živ izašao. Bilo mi je drago, zbogom. Idemo, Obelixe. Zašto ne? Bilo bi zgodno. Dvojica. Hvala. Aha. Pazi, cakni se! Čuj, Asterikse. Znam, kad ptice nisko lete, bit će kiše. Nema veze, u špilji nećemo pokisnuti. Oprostite, koji je put do čudovišta? Ej, pristojno je odgovoriti na pitanje, znate? Za bonton više nitko ne mari. Da, grozno! Ovi me nas misle uplašiti. Svi znaju da se bojimo samo jednoga, da nam nebo ne padne na glavu. Pazi! Što li je to? Nemam pojma, ali svega mi je dosta. Već dugo lutamo špiljom. Koliko bi moglo biti sati? Negdje oko podneva. Pa nisi valjda opet gladan? A zašto ne bi bio? Uvijek sam gladan u podne. Mogao bih pojesti bilo što. Bilo što ozbiljno. Slušaj, čudovište.
Oprostite na znatiželjnosti, ali kakvo je čudovište? Pa, molim. Ukusno. Jo. Konobar, molim piće. Jo. Piće, dolazi! Jesu li ovo glumci? Svi su bili na mjestu od kojeg poludiš. Kakvo je to mjesto? Vidjet ćete sami, to je vaš sljedeći zadatak. A što moramo učiniti na tom mjestu? No, ništa bitno. Samo dobiti dozvolu koja vam omogućuje izvršenje idućeg zadatka. Shvaćam, tek obična administrativna formalnost. Tako je baš formalnost, baš obična formalnost, kažem. Samo zatražite dozvolu, a 38... Dobro, Obelix se! Šta je? Molim dozvolu A308. Da ukrca na Galiju, morate se javiti u lučku kapetaniju dolje u luci. A? Ne želimo na Galiju, trebamo samo dozvolu A38. U luci na drugoj strani grada, u dolje uz more. Ne trebamo luku, nego dozvolu A38. Dozvolu A38! Ne morate vikat. Bezobraznost. Što mislite, gdje ste? Idite na šalter 1, odiko lijevo, zadnja vrata desno, jasno? Zadnja vrata desno? Zadnja vrata desno? S desna nema vrata. Zabunio se, valjda ova ovdje. Ko vam je dopustio da uđete u moj ured? Tražimo šalter broj 1. Na 6. katu je plan zgrade. Zatvorite vrata. Bezobraznost. Gdje smo stali, Arnika? Stube su strašno strme. Idemo. Tu smo? Ne, ovo je 4. kat. Moramo na 6. Ne mogu se snaći. Evo, šalter broj 1 je u prizemlju, prvi hodnik desno. Trebate? Trebamo samo dozvolu A38. Ne kod mene, šalter broj 2. Ovaj tu do vas? Ne, to je broj 8. Ne znam gdje je broj 2. Pitajte u prijemnom uredu. Gdje je šalter 2? Već sam vam rekao da je luka dolje uz more. Ali ja ne tražim luku, nego... Tiše malo, molim, neki ovdje rade. No, u čemu je problem? Nemam pojma, gospodine šefe. Brbljaju nekakve besmislice. Mi tražimo šalter
2. Šalter 2? Pa gdje li je ono šalter broj 2? Posljednji put sam ga vidio na 3. katu, hodnik B, vrata broj 6, gospodine direktore. Eto, čuli ste, gospodo. Uzrujavanje nije bilo potrebno. Konačno smo saznali gdje je. Nisam baš siguran. Rekla je da je kupila to platno od Feničkog trgovca jer mora preurediti spavaonicu. Zavjesena mramor, bogovi. Znaš nju, uvijek se mora praviti važna. A s druge strane ne može plaćati roba, ne? Otpustila je onog Iberinca, rekavši da voli pospremati sama. Ali ja dobro znam njihovo financijsko stanje. Oprostite. Ne vidite da imam posla! Gdje sam ono stala? Mnogo financijskog stanja. Da, jadni Klaudije. A tako mu je dobro krenuo posao s izgradnjom vijadukta. Gospodična! Jupitera mi, kako ste bezobrazni! A šta želite? Dozvolu A38. Uzeli ste plavi formular? Plavi nisam. A kako mislite dobiti dozvolu A38? Gdje mogu nabaviti taj formular? Šalter 1. Tamo sam bio. Da, draga moja. Pri prvom jačem vjetru taj se vijaduk srušio. Ma daj! Hrpa ruševina. Istina, izgleda vrlo živopisno u klejoliku, ali... Na ručku je, javite se na šalter 35, pitajte na prijemnom. Idete mi na živce! Ako ovo popunite, dobit ćete plavi formular. Koji plavi? Onaj koji trebate za dozvolu A38, šalter 1, drugi kat, stubište B, hodnik je. Trebate žuti formular, šalter 7, drugi kat, stubište K, hodnik V. Ne, trebate zeleni formular, šalter 41, kat, stubište F, hodnik D. Ne, šalter 5. Ma ti Ne, onda što to ne krivi. Ma ne zeleni Rugotik sa zelenim cijećima. I onda idete na B. Pa nisam rekla zeleni, ja sam Ljubica. Vratite se danas na prijemni. Nikad se nećemo izvući odavde. Ovdje nam ni čarobni napitak ne može pomoći. Poludjet ćemo. Bit ćemo Cezarovo roblje. Ni pošto. Istina, napitak nam neće pomoći, ali znam što ćemo. Borit ćemo se njihovim oružjem. Gledaj sad. Ovdje se izdaju dozvole A39. Mislite A38A za dozvolu A38? Ne, trebam dozvolu A39 kako je određeno okružnicom B65. Okružnicom B65? Trenutak. Jesi li čula za okružnicu B65? Okružnicu B65? Onu za dozvolu A39? Ne, moramo pitati šefa arhiva materijala koji još nije koordiniran. Na 5. katu stubište Z, hodnik V? Ne, taj se preselio na drugi kat, stubište H, hodnik M. Idemo. Pođimo. Okružnica B65 za dozvolu A39 ne. Valjda nam je ured za dostavu materijala zaboravio javiti. Pitajte u prizemlju stubište 2, hodnik U. Nova okružnica, meni nitko ni riječi. Pitaću šefa neuručenih materijala. Gdje je on? Pitajmo na prijavnom. Brzo se vraća Magnika.
Gospodine? Vidite da imam posla. A što želite? Dozvolicu A308. Evo je. Idite sada. Neki pokušavaju raditi. Cezare, moriturite salutam! Pa da, Cezare, svi su zadatke izvršili, čak i posljednji, a to ni Heraklo ne bi uspio. Svaka im čast! Ali nisu još došli u Rim. Pripremio sam im specijalna iznenađenja. Brizi nema mjesta. Nećemo dopustiti da neko galsko seoce postane glavno središte Rimskog carstva. Možemo nastaviti s pokusom? Mislimo, Cezare, da je pokus završen. Dakle, što je sljedeće na popisu da vidimo? Aha, fino. Morate prijeći kanjon hodajući po onom nevidljivom užetu koje ne vidite tamo dolje. Po nevidljivom užetu? Prijeđimo ga tamo dolje. Vidim riječicu. Voda je mirna. Da, imate pravo, ali riječica je puna krokodila, da. To su vam ovi sveti krokodili. Cezar ih je dobio na dar od one egipatske kraljice, one, kako se zove, one crnke, Kleopatre. Da, vrlo su vam to divlja stvorenja i dosta lako. Ne volim krokodile. Kušao sam ih. Žilavi su. Idemo, Asterix. Dobro, čini se da moramo. Idemo! Prvo ti, pa ja! Dari, taro. Sad se morate popeti na ovu planinu. Tamo na vrhu morate naći planinskog mudraca. Fin čovjek. Ugodna promjena nakon kanjona. I što nam je onda činiti s tim mudracem? Planinski ćemo mudrac postaviti tešku zagonetku.
Morate točno odgovoriti. Pogriješite li, ishod će biti poguban. Naravno za vas, ne za mene. Šala. Zašto ne siđe i postavi nam zagonetku ovdje? Daj, ne budi ljenčina, idemo. Odozgo je sigurno prekrasan pogled. Hej, pa nema više nagiba. Znači da smo stigli na vrh. Mudrac je sigurno tu negdje. Jeste li vi planinski mudrac, starče? Da, ja sam planinski mudrac. Vi ste jadni smrtnici došli riješiti zagonetku. Drago mi je da se nismo popeli na pogrešnu planinu. Dakle, da čujemo zagonetku, mudrače. Ovdje je baš hladno tutati sami. Strpite se. Da li znate da ćete, ako pogriješite odgovor na moju zagonetku, biti bačeni u mračne paklenske dubine? Nakon sveg ovog penjanja? Nipošto, imamo pametnijeg posla. Čujmo zagonetku. Dobro, lude, za mnom. Morali biste skoknuti u toplice, pomažu. O, drski smrtnici, jedan od vas zatvorenih očiju mora mi reći, ali još možete odustati. Ma dajte već jednom tu zagonetku. Jedan od vas mora reći koja je od ove dvije hrpe plahta oprana Olimpusom, deterđentom bogova. Ova je. Nježnija je. Mekša. Da, pogodio si. Ovo je hrpa doista mekša, bijelja. Bogovi peru svoje rublje Olimpusom. Vaše će rublje biti bijelja, ruke mekše. O, bogovi, čuste li ga vi? Ovo je smrtnik, pogodi odgovor. O, bogovi, čuste li ga vi? O, bogovi, čuste li ga vi? O, bogovi, čuste li ga vi? Da, svi te čujemo. Ti su, Gali, stvarno dobri. No, istina je, znaš, od Olimpusa rublje je doista bijelje, a ruke tako mekane, nježne. Dobro, shvatili smo. Ah, vojnici. Tišina, mene mi. No čuj, o Jupiteru, zaslužuju li ti vrlo uspjeli Gali mjesto među nama? I ovako nema mjesta. Tiho! Ne primamo svakoga, nije ovo birtija. Da budem iskren, već mi pomalo idu na živce!
Rim je tamo. Nije daleko. No prije nego što dođete morate provesti noć na ovoj ravnici. Provesti noć na ravnici? Dobra ideja. Ti su me zadaci baš izmorili. Spava mi se. No, moram vas upozoriti. Svi koji su se usudili prenoćiti na ravnici umrli su od straha. Ovo je ravnica nesretnih duhova. Pa onda lijepo laka vam noć. Ili možda već s Bogom sad. Što misliš što se ovdje događa? Ne znam i nije me briga. Sutra smo u Rimu. Moramo biti odmoreni za posljednji zadatak. Idemo spavati. Ne moramo dalje. Ovo je dobro mjesto. Siguran si? Laku noć, Obelixe. Laku noć, Asterixe. Sa mnom, ljudi. To? Rimljani? Samo za mene? Samo za mene cijela hrpa? Naprijed marš! Ššš, tiše malo. Nemoj probuditi Asterixa. Svi u trokut! Srce! Karo! Pik! Krep! Srta! Ne razbijaj glavu, jadni smrtniče. Mi smo nesretni duhovi. Da, duhovi. Obilazimo ova prokleta bojna polja, ne poginu smo zbog ljudske pohlepe, ludila i bijesa. Ovo je vrijeme naše osvete. Tko se usudi prenoćiti ovdje, umrijeće od straha. Ej, što se tu zbiva? Čemu bukata? Ne ljuti se, Asterixe. Samo se žele malko zabaviti jer su ih zafrknuli neki bijesni luđaci, tako nešto. Ne, sve si krivo shvatio, objasnit ću vam, mi smo nesretni duhovi. Ma baš me briga, znate li vi koliko je sati? Da, ne, slušajte. Ne slušajte vi mene. Utrkivali smo se, bacali koplje, hrvali se, borili se s čarobnjacima, hranom, zvijerima, službenicima, krokodilima i mudracima. Moramo se naspavati. Zabavljajte se, ali nas pustite na miru. Nemojte mu zamjeriti. Obelixe, dođi! Ali mi smo samo duhovi. Tiho! Dižte se, očekuju vas. Pa gdje smo mi to? U Rimu, ispred Cezarove palače. Cezar vas očekuje. Ili se događa nešto vrlo čudno,
Ili Rimljani znaju vrlo brzo graditi. Ne, nije važno. Vojniče, odvedi nas k Cezaru. Konačno ste stigli u Rim. Da, evo nas, Julije. Kajus Mali mi priča o vašem putu. Da, o Cezare, izvršili su sve zadatke, prešli su sve zapreke i uspjeli sve učiniti. Dosta su spretni. Nesumnjivo je, Gali, da bogovi vas pratiše, ali sreća vas ovdje napušta. Nezamislivo je da vi budete gospodari Rima. Vaš posljednji zadatak je cirkus. A tamo ste gotovi, vi i ostali iz vašeg glupog sela. Evo nas, stigo smo, narode! Zar je ovo Rim? Razočaran. Pravi je trenutak da vam nešto odsviram, zar ne? Svi su došli. Osnupi se. Gali! Tiho! Znate li gdje ste? Tiho! Tiho! Kažem! Moj će narod uživati u prizorima vaše smrti i baš ništa neće zasjeniti moju pobjedu! Straža! Koji je, da vidimo, ovo je za gladijatore, ovo je za one s mrežama, a ovo je za tebenu Fluviju, šta ona tu radi, ovo je za lavove. Daj, pusti mene, vrlo rado ću ti pomoći. U to eto i Cezara. O, kakva gužva. Svi ovamo, gotov je! Čarobni napitak, a meni ga ne da. Molimo vlasnika ružičaste kočije parkirane ispred kupelje da se jave na ulaz jer priječi ulaz građanima. Sve je spremno, nadam se. Je, Cezare. Za početak Gali će se boriti s našim najjačim gladijatorima. Ako bude preživjeli, pustit ćemo gladne lavove, tigrove, pantere, medvjede, čak i slonove. Divan program, publika će uživati. Dobro, neka gladijatori uđu. Moramo se pripremiti, Gali. Uskoro ulazimo. Dobro, ja idem prvi, a vi za mnom. U redu, jedan po jedan. Mnogo će nas ljudi gledati, budimo dostojanstveni. Zašto ti ideš prvi? Zato što sam ja poglavar, eto zašto.
Ali mi smo sve obavili, zar ne, Asterikse? Sad je red da se mi zabavimo. Točno, uvijek se vi zabavljate. Pusti me da prođem. Priši, glupane. To kažeš? Ideš li ti ja u šaku? Ovdje moju nogu. Mi se namučimo, a onda mi budale. Ti si budala, debeli. O, Asterikse, nazvao me debelim. Neka sada dovuku gale. Dajte ih meni, ja ću ih. Nećeš samo ti. Razbiću ti nas. Samo probaj. Čuti. Ajde da te vidim. Ajde, daj, ajde. Aj, gubi se. Dajte meni barem jednoga. O, bravo. Dobio sam. Što si dobio? Tebe. Ovo gore, da baci mi ga. Guarda da questa Pa nemoj, evo ti! Nabaci mi! Ko mi je bacio tortu u glavu? Ko je bacio tortu, da vas čujem, dječice? Zvijeri! Pustite zvijeri! Djeca mi se smiju, upropastili su mi cirkus, djeca mi se smiju. Dosta! Prekini! Gali! Izvrši ste 12 zadataka, prešli sve zapreke koje vam postavi. Očito ste bogovi. A protiv bogova se ne valja boriti. Dokazaste da ste bolji.
Sudbinu Rima i svoju stavljam u vaše ruke. Gali su velikodušno dopustili Juliju Cezaru da se povuče u malu vilu na ladanje i ondje uživa u miru daleko od vladarskih odgovornosti. Julije, večera je gotova. O, kako si sjajna kuharica, mila Kleopatro. A naš prijatelj Kajus Mali za svoju dugu i odanu službu dobio je nagradu po vlastitoj želji. Opet smo u Galiji, u selu koje je sada središte svijeta. Naši prijatelji slave svoj povratak gozbom pod zvijezdama. Stvarno smo sad gospodari Rima. Ma daj, pa ovo je samo crtić. Sve je moguće. Baš sve?